the way I'm saying point juma pan me yakotia maybe o. Wow. Awo wom me yakotia pa dwi me say ababa me homa kotia no. Bo ne nsem mama me. Musukrom hwan ba. Abusha enkra Adwenepahene TV Mbaki TV ensa aka ne se sabi ema na omunya nwale ye no ema na omuni mpena ewa Abrokyirɛ no omusu pa se sabi kote ho ayeden eda ma omo ewo saa awobre ya yewo mu na de we usi abonten Abrokyirɛ no awo no ewa ha na anasa wo yoba na se won kwa wo da won paso a de we asabi won paso anyunyunu no because obi wo asabi double bed no da so na double bed no oda one side opiniko one side a ho nyunu pa tenu agina so amasa ma we nyina no omaka abom ayi omadwene se wentayi a sabi ye besimu de se unim na ye oba na abo ho musuo ebe gu ukunu nim ase unim na ye oba na abo ho musuo eba abonte beka se ukunu nyepe eho na anu mugina akwa no mo je ukunu bag nti nsema ye se ekoso ewa Abrokyirɛ no nya agro no yedi Abrokyirɛ se na ma na bebrani abre pa ti se oye bema na se ote honom na se wo yere eye saa no ma bi de kyerɛ wo na se wo so sabi wusu trim kokoye ode se an se wo fa yere chidi a and at the end of the day no be wi na so ni ba begu ase me ka kyerɛ me ma no ti jeje oyere so me fa so trim sa an and ma na bi ti abonten se na awo atena wo so yere ho an wo yo ba so agye ukunu so se wo yo ba na so anje ukunu so na so ye mistake e ma ukunu pie kwa abonten a ye beblemu me da asem ne ba se na ba bia no kwenda no na me da to pepepe because say man be esu kyerɛ me pass Adwenepahene an ne pebe ma bi ti sa Adwenepahene ye pe oba bi ti se baki so atese because the way Adwenepahene na yere eba social media dido the way Adwenepahene na yere mu hye ekrum dido the way Adwenepahene na yere yedido e wo fie na Adwenepahene bre no ho asema na yere no saa na ma bebre ye de epe ye bom pa so oba bia so be de benya bi but say and the way awo no wom de busua e serious awo na esi aba Abrokyirɛ no anu eden pa se o kankan say sabio ahomache padru na wo sole akwa adwuma na wo hwe oyire nim na ayire da ho anasa ahomache duru na sabi oba pa wo sole akwa adwuma na ahwe okunu na okunu da ho na atimu se de we ampa no so achele no ahomache de ampa no so chele de ayodo ne odo etanu agina so ma ne bebre efo sabi oya mu pa titiro pa ma na omba Abrokyirɛ no mo kyerɛ mo ho no ubedu Abrokyirɛ na nya be ma na so no mu ya Abrokyirɛ de nipa me no nante o we nipa ba akopɛ na so ta akọ nante wa Abrokyirɛ a wan hwe ya stress be kun sabio oya obi a ebe ba mu because of say obi ni ne kunu obi ni ne mpana chele no eno agina so ama nipa bebre Abrokyirɛ say no stress enioma ama depression ache wo mo nti the way I say man ni abre ne de wo ye oba na wanya bi na ate ho a me so sister so mu ye because ba bia anwe ba bia no why de adwo se wanya bema na wan so no mu ye ne na akogina koye se ena de a ena wanga sa ogigirige ebusua medu besi nti se ema ne nyina no enoma mo se me fa mra abonte eno no nti wote wona sese bi wo kunu ano so no mu ye nya sa de a ema na omu ni kunu no ohun asema ne sister na ka wo se de we anko opon adwuma ba sei a wa bre na ne ko adokote no ka de we a okote bi da ho a ko besi aba ne nam abiebiem baba bona nyo obaba bona dwo a eho na be se bona de ebo na de we ko bisa baba bonum ama be ma eno ba no sa na no wa se eyi no amokuya no wabode e ba sa bon se po sa bo so ba no da ho a na ni nyina ha han o ka so wo mu yo ne ho na aba aboro so ati ase ba sa na ni age osole a ene ye waye na ye ma wo so no nkwa so ndem da wonsi asore da because of bi bona po oja asore ko ba da be ma no etimi fa no ma no ho ba ye na odam pam atim sa wo wo mu so no na sabi sister ho tin fifiri sister ho asepe no ho no start so to asore nyom prekope tebusa weekend near drum no ai we adult education sa pepe o yo ba su fans akọ fa atwe ho na fada pebe ma na ntana ye de gigi be ma no so se be ya be ma no betu atena ho o ya be ma so a su fans afa akote ho ai nada na pa oba na oba na ntana because Abrokyirɛ no sabi ade de gigi ni aye twe ne kote apart from twe ne kote asa because sabi wo kọ adwuma oba fie wo kọ adwuma oba fie wo kọ digwa oba fie wo kọ ha oba fie sa pepe enete Abrokyirɛ ni je papa bia nia ka etwe ene kote ho to won so bi oni kote ne twe da ho bia da bia nipa na ne buofu ai ne buofu pa because wo hwese bi enjoyment to be enjoy na utimba video aso be di watem
me obi timba video ase wo se me na me yere edido a na obedi atem na okọ adentia because o ya obi wonu mu onya bi ope bi onya bi ntina kwa akoye otan an eni ahoye a na wo se nipa kronum but me da bia me dido because me do me yere so do me to so po bi na ntina na nyankopon na no me nyede emo ba video betwa gu aboa fo mo so yasene a opese se bi opese se niska ifra mo no ndiko Ghana tap send what ase down so boy destiny roofing and steel trusses sai pepe pop so ne painting Anasboy enterprise mo nti so dia attachment abusu ya me da mu nyina mase ya me boss ase onhira mo nti ma no mesre mo so me mani me nyesa de ese de kote ndi Abrokyirɛ why a ding peace out Odo, mi kokro ma ba o. Namba to ko edo he ma. Mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana. Ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro. Na me ye ne dey. Tina so send there. E kwa bet na me tina. Me announce tap nka. Dia. Tap send. Na no so ye dia. Apo aba obia da no dugu no phone so. Na wo dey register the send ska kofi. Ayente na hwe. Sir. Na wo kwa bo ko trace ka extra. Ma me srew. Me kan for tap send amount. So you so iPhone and also betam no app store no download the go phone so Android phone so no Google Play no download the go phone so me srew and I will send this so me srew o first transaction be no we so we hear promo code no so about Adwenepahene Adwenepahene e the go yes ntimpacho wo bogu ma wo Europe ko da wo benya €5 free before the some party for some can put tap send at amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, or buy one for say, and quite want to be a so pay. In Pacho, who piano no echo. Someone come up wanting the download the sea at a fee in Pacho, not relaxing. No one's pick up on it. Me quabonting, mammy. Now, dear, I am the company say, first one, we should a credit card and come on. And that dear tap for our month was a Ghanafuor, but we are mobile. Was it who shoot no more bank card, which means register SNS Asɛm de atadwe yate de to tap a ba ama hiafo say SNS kan ko Ghana na rate no so come yenche bi bia ma me mesraw me kan fa ma on se wani age enu ni me ro ye bad power and gentem to mesraw promo code bogum na ho hia me Adwenepahene I na €5 free I no more Canada so in US so so benya $10 say your day me adia for the uni se me na tap here come on tap send abusia rate mo hene auntie si na from you hello auntie si mo we pop no and TV unit no na few painting no so and the company near come Anasboy enterprise na and who pictures was na mama okay mama hwe wow I didn't ever say akwa me fi look come Anasboy enterprise wait a minute could do 1000 chem sister na mister there ne da na wo say Anasboy enterprise I don't ko ni POP ni fi paint ni bibia de ma no can't see me shira we the all Anasboy enterprise why me fie ne come pa me ko me sister bra what drew hanom okay enche obedru ha wo o ma wie POP no o ma send you pictures yeah me de ne ntam na fa pictures ne be che na me dem talk up pentem sa ya fe wo Mr. Fabrem, Yantem, tumini kawai, na me de me try me dina hair trail, why? Hey, sister. Yeah, me come with the sister, so to. Anasboy enterprise, sister. Me so POP ne pa de. Sister, ti wo the POP no hwe na e twagu. POP ni. En no ma sa. TV set no so. Na kitchen no so. Kitchen no so. Na ye. Sister. Na ma ye fie wonum bibia. Anasboy enterprise. Wo si fie na person me POP ma wa. Anasboy enterprise we POP amount. Omo sa eye TV unit e ka ho. Omo sa to fie house nyina. Anasboy be sa your kitchen amount. Anasboy assign I do windows assign she wo dan nim nyina. Glass na window no komo ya sister. What to type open. Normal estimate na. Omo mo to 70%. Ye se be sika nya we de omo number wa he. Omo number ne go screen so e twagu no. Omo number ne go so e twagu nti mesra Anasboy enterprise. Anasboy enterprise. Omo omo say Adwenepahene TV na say be. POPs di omo ye POPs ko ken kon. POP looking kon na ni ade de wom. Anasboy enterprise or charge we are or no one kofa na nyoma efiri baabi Abrokyirɛ e de ba Ghana. Wow. Omo sa no afo na go pio. Ami hwe ni POP si we. Na sister, mesra wo dan na wo si no.
Mr. Onye mistake for come and ask for enterprise. Baby, show monster. Baby, the fashion monster. Kitchen, TV set, BBA, wow, POPs, large system, maybe BR, or Messiah after glass. Not windows in BF. Sister, and ask for enterprise there, Mr. Oh, King Kong. Dream can I may have a catcher on Mr. Mammy and I'm the from the Ufa Edema Riff. Adwenepahene, Becky, when your discount come. Oh, and ask for enterprise. Oh, King Kong. Sister, not going to say, Ranka me bow. Asɛm to me. Me say, my bush your friend me, and you catch me say, me dana me boss 1 month ago, no, and you go. I would know who's in the Ghana, no. Me say, and you know, my and I said, one for company, papa. Company, never go for a sister. I don't want Destiny Roofing and Steel Trusses anchor. Destiny Roofing and Steel Trusses, almost Ghana, sister, a band down so border number 1, and almost sign a border so a 30 years warranty. 30 years. Now, when can unique Destiny Roofing and Steel Trusses, the common air cycle pass our boss amawu. And a tea or move more down so free estimate. Free estimate. And no more down so much so a mouse say Kimwa, or you soon dear. Sister, and almost say soon ya. And we are almost send a drum and say pick up, and pro. And can come for Roma and pro. No what I brought you and I walk off a carpenter and you or say and quite check about Dasso. Wabra Destiny Roofing and Steel Trusses, sister, Mr. Udru Akrasi pet. Uko a can support Amamole Canada Johnson. Crapocuasi, ya. Amamole Canada Johnson. Udruma was super Destiny Roofing Steel Trusses, sister. Or Matuka, a free estimated amount. Or be at Abrokyirɛ. And now for carpenter no search, sister, Mr. Me can for the amount until we didn't harm cry. It was all boca, and yashi, but Destiny ever John qua. Destiny ever more bibiato, or was a oppressor, open estimator, or who nti dine air Adwenepahene TV na say Becky TV obo say dey we chiro my sister o mato mo ase ahwo kama na obi a o table chira boka si da and I won't go for Destiny Roofing and Steel Trusses and more than so sister me can for the amount and how yes omo number and a good screen so no omo email address no good screen so e twa gu no so atese omo board down so am 30 years warranty 30 years be wo 30 years be wo na we na nti wo ha mo sister Mr. on board down so ma wa on e che kula one to fire more than crumpo na oda obeda and on down some boss wa enso to enye teta on board down so debi on board down so on mo be so Abrokyirɛ Destiny na tidin on mo be so Abrokyirɛ on board down so wo dem ayefo enye teta to makanfo da ma to we dem srew obetimi no mo ankasa akonnect straight abusuafo bi ani for one na bi ani sa pepe nte mekanfo aye de edama to we pa de for mo number no so na ese etwagu no email address na ese etwagu no sister Abusia, Destiny Roofing Sheet and Trusses. Omoba Ghanafuor. Adwenepahene, otwa supre kwabrafo wa ye kwa bibrim han bafo. Otwa burumu odi putupuriye buraburu ma mansan wo fufuo tom tibi.